القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين. ассалому алейкум дӯстони азиз. мехоҳам имрӯз барои шумо як канал ютуби зани тоҷик бигем. баранда аз дар телевизиони Сафина 6 сол кор кардагиян. ҳозир боша дар момент дар Корея зиндагонӣ мекунанд. 9 сол шид ва забони кореягира бо хубӣ медонанд ва забони англисира дар канали худшон бо забони кореягира ба мигрантҳо бигем ба дигар миллатҳо меомӯзанд, чӣ хел омӯхтанд, ба забони тоҷикӣ гап мезананд дар каналшон ва чӣ гуна рафтан ба Корея, зиндагӣ дар Корея, таомҳои кореягӣ ва бо бисёр чизҳоро дар канали бигем бони тоҷик шумо дида метавонед. ҳатман роен дар каналшон подписатсия кунед, аз номи канали мо салом расонед. ссилкаи каналша дар якум комментария закрепид мекунам. ҳатман фикр ақидаҳои худро оиди анамин духтарак бинависен. духтари бесавод нестай, беҳад духтари хубай, духтари басаводай. ман қачон ҳам суҳбат шудам, беҳад овози ширин доранд. умедвор ҳастем ки ба шумо низ писанд меояд. фотима ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯза влога ма айдрини вокзал сар кардам. имрӯз сафар дорам ба Новосибирск. якчанд қапеш бигем ҳамроҳии янгам айми канали Зайнаб куртаҳо заказ кардагӣ будем. ҳаваи куртаҳо хела шид омадагӣ будам. баъд айми қаймоқ заказ кардагӣ будам. ҳам қаймоқам ба наздикӣ омад. гуфтам якбора хай як дидорбинӣ ва рафтаму куртаҳоро қати қаймоқҳо гирифта биём. рӯзи шанбе барои чӣ рӯзи шанбе аҷрат кардам? барои муҳаммадҷон выходной буд. барои ҳамин рӯза интихоб кардам. ҳозир мо дар вокзалем, билета харидем. ним соат пас электричкамон мебиёяд. иншоалло ҳамаша барои шумо навор мекунам. гулои вокзала бинен чӣ хел фасон истодай, машоалло. ҳозир мерам иншоаллоҳ дар ҷа киоск ҳастай пирашкӣ ба картошкашон мегирам. саҳар ки буд Фотима дада бутилка кашакада додум. Муҳаммад Мустафо худам ҳеҷ хӯрдагӣ нестем. чӣ хеле сарқатӣ мехази айси кӯдако айси гӯзу гӯспандора ҷобаҷо кардам, овшон пур кардам. ҳозир наиҷа закусник дастагӣ амҷа медорам. кӯдакота майда чайда мегирам. барои электричка бояд меброем. Теперь можно погонять. Будут гонять. Молодец. иҷа электричкаи мо омад. одамо ай Новосибирск омаданд. соати 6:30 бигем ай Новосибирск раҳтӣ мекунад. соатҳои 9 да Тагучин мераса бигем дар қишлоқи мо. ҳозир ҳамаи одамо мефуроянд. уборщица медроя ҳамаи вагонора. мақсад ягон кас мусорка кардагӣ боша, ягон чиз пардофта боша, ягон кас ягон чизша фаромӯш накарда боша, проверка мекунад, тоза мекунад. баъд одамое ки билет харидагиянд ҳама бодир омада ҷубаҷо мешаванд. соатҳои 9:37 роҳ онада раҳкӣ мекунад. мо шиштем тамошобинони азиз дар электричка. дина дар каналам бисёр комментариҳо шид, бисёр не як дута комментариҳо шид ки мо сафар дорем, дар ҳаққи мо дуо кунен. худованд кадомет ки сафар доре сафаротона бехатар бигардонад. аз он ҷумла морам. худованд кадомет ки дар кадом хонае ки беморӣ аст, худоҷон илоҳинам ки ба ана ҳамон беморҳо шифои комила то кунад.
гуфтанд мо дар банисаем дар ҳақмон дуо кунем ва худованд ҳамаи бефарзандора анами хел мисли фарзандои ма бо тани сиҳат бо 4 шакли дуруст соҳиби бачаву духтар кунад. ҳамаи мо паршикастора худованд дар паноҳи исматаш нигаҳбон шавад. ва барои кирта савол додем ки қадтон размертон чандай? Қадима 168 ва номерои Зайнаб инами чӣ хеле дидесен дар рӯи экран номероша нав кардагия ҳатман роен заказ кунед. Электричкаи мо зираҳкӣ мекунам. Аллакай вақти соатмон расид. Муҳаммадҷон як дуои қунута бихона ки дуои чира ухӣ оятал курсира бихонда роҳи сафед қати брема ки Муҳаммадҷон аъузу баланд баланд пеш бишӣ хушрӯ бишӣ. Баланд баланд бугӯ. Аллоҳу Аллоху ла илаха хувал хайюл қойюм ла таъхузуху синату ва ла навм лаху ма фис-самавати ва фил-ард ман заллазӣ яшфау индаху илла биизниҳи яъламу ма байна айдийҳим ва ма халфахум ва юҳитуна бишайъин мин илмихи илла бима шаъа васи'a курсиюху самавати вал ард вала вала яудуху хифзухума вал алиyyul азим. сафаромон бехатар. Амин. Аллоҳ акбар. 3 минут пас ҳай мекунам. Муҳаммадҷона дандонои пеш ғалтида талаффуз куниш қиёнтар шуда. Аиш ай поёниш ғалтида, аиш ай болош. Яташ бромадеста, яташ ҳоли не. Рӯзи якум рӯзи мактаб дандонша даст шума. Надоз даста дана. Ҳоли растёт мекунам. Когда поедем? Осторожно, двери закрываются. Ҳази ҳази. Миллиардчики. Миллиардчики. Самки. Уважаемые пассажиры, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 просим вас соблюдать дистанцию при посадке. В пригородном поезде используйте средства индивидуальной защиты, маски, перчатки и антисептические средства. В случае ухудшения самочувствия обращайтесь к локомотивной бригаде по связи пассажир-машинист. По возможности избегайте места большого скопления людей. Желаем вам приятной поездки. Уважаемые пассажиры, не оставляйте свои личные вещи без присмотра. Не доверяйте их случайным знакомым и попутчикам. Не выкладывайте их на доступном месте на виду посторонних людей. барои чай аввалаш нишон додестам гуфтанд ки ҳамин Новосибирск чанд қадуре чӣ хел мере. Барои ҳамин қад то вокзала дар автобус омадем ним соатда дар вокзал қариб 1 соат электричка ждат кардем. Анака рафтестем Новосибирск. Кайки раҳбарон кӯдакон дар чипс мегирем ки хам натиян. Аихе бигем ҳар рӯз намегирем шуна очин редка дар чанд моҳ ябор. тамошобино соата бине 11:12 шид. Мо аз соати 9:37 рафтестем. Фатимара хов буд. Хурдан пирашки да кафе буде иҷа круассана хурдан. Хай чой пойшон додум суткачашон да. Муҳаммад хушада инҷа партофтай Мустафо я партия хораф хест. Берун я партия борон борид ҳози бас кард. Хулоса дар мираҳ рафтестем. Соатои 12 рон нада мерасем. Аёнҷа шавҳарам моя встречат мекунам. Мо аллакай гуфтем ки 12 да мерасем. Ва хел гадем ки аллакай мо дар Новосибирскем. Нама рафтестам вокзал ки не гуфтем мо дар вокзали хидмонем. Следующая остановка Шелковичиха. Мустафора скучно. Осторожно, двери закрываются.
шавай хирсанишуна хона рафтам бовози скуч наштая. Ба туд мебарам бачаҳома площадка тамошо. Хасти? Ҳозир бурем бирасем бачам. Ҳозир мерасем. Уже Сколько остановок? а? Благородниш че? Новогодний? Почти час осталось, бачам. 5 минут, 47 минути дига хулоса. 12 ровно мерасем. А имрӯз ма куртаи навма пӯшидам. Штаги мака болош бурдагия, неким дрӯзи хушрувай. Шудагам қа материалаш мулоимака, аҷоибот мулоимака, даим телефон абине качестваш маълумай. Соат 11:39. ҳозир бигем ки қариб ки 20 минут баъд мефуроем. Погода ина соат 11:40, погодамон 4 градус гарм. Аллакай дар шаҳри Новосибирск омадаги ҷа шаҳра. Моя горочка. Фотима ҳолиам ховай. Кудаку хай тамошо када вақташон хушай. Неким беҳад борон борид. ҳаво монсиб сиёҳчам қашид борон бария. Борону барфи тария ҷоя меборад. Уважаемые пассажиры, на следующей остановке выход будет производиться из первых 9 вагонов. Кудакуро дадаш гирифт овард сувор кард. Маеқиб. А конечно не мой телефон, а мака телефон. иҷа омадем кафе. Ҳар вақте ки моро электричка бигиран рост кафе мебиёранд. Медонанд ки мо то иҷара гишна мемонем. Ба мо ки мерасем худаш аллакай обед ки мешава барои ҳамин. Привет. Привет. О, Привет. сколько еще лев. Красотка моя. Где лев? Чья? Где лев? Чья? А где же лев? Линус. А? Линус. ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على دوستانی عزیزی جمع برآمدیم در راه رفتیم خانه اکم چقدر امروزی باران باریده بیرن انشالله که در هر یک سوال شما یک تا ویدیو отдельно میکنم همش را جواب میتیم هزار رحمت کلان برای کامنتاریاتون خواهش میکنم تا آخر نوار با ما بمانید اینجا مغازین فروکتی آواشی درآمدم میوه‌گیری بینه در اینجا همه نمودی پسودوها میفروشن значи در همین مغازین‌های کیوسک‌های فروکتی آواشی هم هسته این ما در لیفت رفتیم برسیدیم Спускаемся. Фати
اینجا دوستان عزیز مغازین رفتم برای این کودکورا چیزای تیراموها بگیرم. بروک جیم پیراکوی تیراموها بگیره. فاطمه را بینه کتگیشه. ما بیرو برو آمده گفتم جشداد میکنه موزی محمد یانگم شون بیایم. Mom pochette. نه یه دا لباس میخرم میپوشونیم شون. اینجا детский мир درآمدم اول کودکودا یک تاگی کلکا گرفتم. اینجاش در این پرش به فکر مغازین تاجیکوهن به حد مغازین کلانک شدین نبود پیشتر در جای مغازین نبود دیگه مغازین بود ما تیز میبیم ایران نالک شدین تمامی چیز هست با نرخوی قیمتی بدم نه ارزونی بد نه قیمت میونه. اینجا برآمده ما ای مغازین در راه آمده استبودیم که با فکرم یا توی تاجیکو بود یا توی ازبکو همیشه عروس بودستیان ده همی خنکی برف کمتر برایش مرا نوار کردم. اینجا ما سهر قطعی خدمت در کسمتولوگ запискадagi بودم برای чистка лица. هر یک بانو هر یک زن باید که در یک سال دو بار چیستка лица میکرده. من خواستم که ای همی عقب نمانم. اینجا آمدم هزینه کپشن کنکی روزویره در سر میکشم خیلی ادنا روزویه و روما تازه میکنم. تماشابینان عزیز اینجا هازی بگیم ساعت 11 شب ما برآمدم اینجا روما میگم چیستка лица کردم 1700 سمده یک نیم ساعت یکم چی خطرناک نیست پروستا ماسکا میکنه رو را مساج میکنه خیلی نمیدونم یک نیم ساعت همین خیلی زنیمت سکت روم یا زنک کلان سول بود به حد زنک خوب در اینجا شوهرم آمد ما را گرفت ما گوسپندو را سری هوی کدگی بودم و یخچون که میبیان میدروین اینا که در وقتی بگیم که در نمی نیست میشوی ابرادن خونه ما بردسته رفته سیم خونه کاروما بود کدام مایده چایده همه چیز گرفتم انشالله رفته پگه در خونه برش ما نوار میکنم. ولوگ امروز را در اینجا به انجام میرسانم. رحمت که تا آخر نوار با ما بودید تا ویدیوهای آینده تا پگاه خداوند نگهبانتان.